Super mame su stvarne mame. Super mame su snažne žene. Super mame su zajednica žena koje se međusobno podržavaju. Super mame. Autentične i bez tabua. Slušajte podcast Super mame. Iskreno o majčinstvu. Pozdrav drage slušateljice. Evo, danas su s nama u studiju dvije super mame. Jasmina i Nina. Pozdrav. I ja ću prepustiti Jasmini i Nini da se same predstave. Jasmina, hoćeš prva? Evo, može. Ovo je baš i dramatično. Zapravo ne znam sad kako bi se predstavila, ali recimo, pošto smo tu vezano uz dan autizma, počet ću s tim da sam majka autističnog dječaka koji ima 8 godina, ide u redovnu školu, zove se i jako je simpatičan i vrlo je flerti, kako ga mi zovemo, Nina? Šarmer. Vrlo je šarmer, iako ima autizam i zapravo sam jako ponosna na njega. Drugo, isto kao Nina, ja sam osnivač udruge Ferendofon, to je udruga za inkluziju i promicanje kvalitete življenja za djecu i mlade s teškoćama. I zapravo nama je cilj educirati društvo i društvenu zajednicu oko teškoća autizma, ali i drugih teškoća u razvoju kod djece i mladih. Druga stvar, pišem za portal logoped.hr kolumnu Autizam i mi, gdje iznosim naš život s autizmom i isto tako zbog edukacije roditelja, ali i drugih građana. Zapravo radim nekakav uobičajeni hrvatski posao. Dobro. Ja sam državni službenik na Ustavnom sudu i sad sam se nakon 5 godina vratila na posao i moram priznati da mi je jako lijepo. Baš sam htjela reći i kakav je osjećaj vratiti se na posao. Osjećam se da sam se vratila u nekakav, ajmo reći, normalan hrvatski život. Da. Govorim hrvatski jer računam da je većina hrvatskih građana neurotipična. Pa se ja želim uklopiti isto tako i osjećati kao neurotipični građanin i neurotipična mama. Ali da, jako mi je lijepo na poslu i zapravo koliko god da je posao i obaveze i sve, ja se odem malo odmoriti. Da. Ja mislim da je većini mama odlazak na posao self-care. To smo u jednom podcastu bile spominjale, tako da podržavamo ovakav stav svakako. Ne, moram ti sad prekinuti, moram se nadovezati na ovo odlazak. Sad vidim da ovo više nije self-care. Ok, dobro. Ne, ali ne samo odlazak na posao. Imam blizance. Kad su bili mali, kad su bili bebe, ne znam, imali su 2 mjeseca, tad sam shvatila da je apsolutni self-care ribanje poda. Znaš, 2 bebe, stalno netko plaće, ovog preslači, ovog hranimo i su bili u kontraritmu. Nema sad da ćeš ih istovremeno hraniti. Kad si ovog završi, ovaj kreće. Cijelo vrijeme kod da si na traci. I onda jedanput, čekaj, moram ići oprat podove. Ajme, kakav zen, ribam podove. Malo se, ne razmišljati o ničemu. I odlazak u dućan. Odlazak u dućan je jedna posebna. To je joga. A sad sam mislila ovo, Martina i ja smo snimale podcast prije, ja mislim, 10 dana o tome da sve ovo što ste sad vi nabrojale nije self-care. Aha, znači pričali smo o tome da trebamo otići na self-care, onaj kakav to zapravo treba izgledati. Odlazak na pivu s frendicom. A ne, pa i to. Ali čisto da ne bi žene krivo shvatile, ne radimo ništa kontradiktorno. Self-care, pored pranja podove, odlaska u dućan, apsolutno mora biti. Da, ali u biti pričale smo o tome koliko je to danas majkama postao luksus da doživljavamo to kao self-care. Otići sama u dućan nam je wow. Ja neki dan isto, trenutno smo tu u crvenoj zoni zatvoreni, neki dan sam otišla u dućan, pustila sam se jedan podcast dok sam kupovala, toliko sam sporo išla po dućanu, samo da uživam što više doslovno. Daj da što duže traje. Tako da, dobro, sad u ovom lockdownu, nažalost u ovom lockdownu to stvarno je self-care odlazak u trgovinu, pogotovo tebi u Italiji, obzirom da ne smiješ nigdje izaći, niti se družiti s ikim, niti dijete ne smije u vrtić, niti smijete na posao. Znači, realno gledajući, daj mi da idem u dućan. Cijeli kvart ću ići u dućan. Ali razlika je što je dućan nužno potreban i ne moraš se nikome nikada opravdavati za dućan. Nije ako ideš po pivu.
Da. A tako dobro, je. Da. Ali čekaj, ali odlazak na pivu, to je sad već slobodna aktivnost. Rekla sam ako ideš u dućan po pivu. A ne, u dućanu uvijek odeš po pivu. Da, to je apsolutno pored mlijeka i kruha nešto što... Dobro, Martina doduše tako bocu vina kupi, ja gin tonic, tako da... Ma mislim da, i ja isto sam za boce vina kod kuće, a piva vani. Da, tako je. Evo, slažem se. Da se ne bi sad epizoda pretvorila tako kako se promoviramo alkohol. Apsolutno, vratimo se na ono zbog čega smo se ovdje skupili, a to je da razgovaramo o autizmu. I zapravo, Jasmina, Nina, nisam te... Nina se treba još predstaviti. 2 minute kasnije Martina. Nisi se predstavila, oprosti. Pa ne mogu doći do riječi. A da, znam. Ja ću se staviti na off. A i krenuli smo pričati o piva, vino, odlazak u gotovo. Jel bitno ko sam? Da. Dakle, vratimo se na ono, ko sam ja. Ja sam Nina, majka sam isto tako autista, ne jednog nego komada 2. Imam blizance sa poremećajem autističnog spektra i moj život je zapravo luda zabava. Iako to sa strane zvuči kao da je nešto strašno i ružno, nije, nama je super zabavno, nama je to onako jedna velika avantura. Ima dana kad je super teško, ali sve u svemu zabavljamo se. Ali moraš im reći šta radiš u slobodno vrijeme. Mislim, u slobodno vrijeme idem u dućan. Snimaš podcast i ideš u dućan. Idem u dućan po pivu. Ali moraš im reći kako imaš zabavan posao na koji ćeš se vratiti. Pa ne razmišljamo još o tome. Ne, to je inače stvar koja je specifična roditeljima djece s teškoćama. Mi ne razmišljamo puno unaprijed. Jel da nekakva daleka budućnost, to je nešto što prvo ne možeš isplanirati jer nemaš pojma šta te čeka i kak će biti. Drugo, najčešće je to nešto što onako lagano straši i onda ne razmišljaš tako daleko. Razmišljaš od danas do sutra. Da. Ne radim ja sad nekakve velike planove. Domet mi je da smislim gdje ćemo sutra ići, kako ćemo se zabavljati. Planiranje dana. Da, i šta ćemo kuhat, mrzimo o tome razmišljati, ali eto, to. Da. Tako da, moram se vratiti na posao, ali to je tek u 11. mjesecu i trenutno. I kao imaš vremena još? Pa naravno da imam vremena, pa pogledaj koliko je to vremena. Cijelo proljeće, ljeto, jesen su predamnom. Je, točno, pogotovo ljeto. Ja sam koliko su stari tvoji blizanci? 7 godina. Imaju? 7 godina. 7 godina. Veliki. Znači, jesu već krenuli u školu? Nisu, bili smo u odgodi ove godine, krećemo u školu, ali to je isto jedna od stvari koja je toliko daleko da sad trenutno se ne zamaramo s tim. Da. Nije, zamaramo se, naravno. Dobro, doći ćemo i do tog dijela. Pa evo, ja bih vas pitala koji su bili prvi neki znakovi gdje ste primijetili da su vaši dječaci drugačiji. Kad je to sve počelo? Za Jasminu znam, ti se nam Jasmina rekla u intervju da je to počelo negdje oko 3. godine, ali tako malo tako prije, možda 3. Koliko je to tipično zapravo za autizam? Da, autizam se može, znači mogu se primijetiti znakovi autizma kod neke djece od rođenja, a kod neke djece se dogodi ta regresija koja se dogodila nama. Znači da je do 3. godine razvoj njegov išao uredno, odnosno da sam ja bila malo bolje educirana, ja bi vidjela da to nije uredan razvoj, ali on je meni prvo i jedino dijete, znači ja nisam znala nekakve te nijanse kako bi trebale izgledati. Ali uglavnom nama se dogodila velika regresija gdje je on prestao pričati. Znači dijete koje je jako puno pričalo, dijete koje je jako čisto izgovaralo, svi su ga razumjeli, čak i najbolje govorio u grupi. On u jednom trenutku prvo je počeo mumljati i sve manje smo ga razumjeli i onda je prestao pričati, ali on nije više ni mama i tata izgovorio. Tako da nama se dogodila regresija. Sad svaki autizam je drugačiji, svako dijete je drugačije. Sad Nina može ispričati svoju priču, njihova je priča od rođenja krenula. Tako da je... Da, naša je skroz drugčija krajnost. U startu kad su rođeni, zapravo i tu imamo specifičnu situaciju jer je Nikša rođen sa teškom srčanom greškom. Hitna ga je odmah iz našeg rodilišta furala u Zagreb na Rebro. 1 operacija srca, 2 operacija srca. Tome se ne nazire kraj, nas čeka još hrpa toga sa tim srcem, ali on je od najranije dobi znači bio spojen na sve što možete zamisliti u bolnici, disao na respirator, kod njega sve je krenulo drugčije. Onda kad je on došao doma, kad smo krenuli probati se opustiti, pratiti, uživati u klincima, da tako kažem. Da. Odmah sam ja primijetila da tu imamo nekih odstupanja, mislim, ne bi znala, ali je moja sestra imala klince koji su taman
jedan 3, drugi 2 godine mlađi od mojih, pa sam imala onaj uzorak za pratit. Vidjela sam da postoji problem, da on nema kontakt očima, da se ne odaziva, da nisu neke stvari kako su trebale biti. Međutim, tu onda dolazimo do problema, jer ja hodam okolo i pričam da nešto nije u redu, a nailazim na odgovore, znači i od obitelji i od doktora. Uporno je priča bila, oni su dečki, oni su blizanci, normalno je da kasne, nemoj drami, daj pričekaj, do toga da zašto ja radim invalide od zdrave djece. Da, nama su, recimo, našu regresiju zapravo pripisivali tome da je on krenuo u vrtić. Da, sjećam se, to se navela u intervju, čak i tu borbu recimo s okolinom koja se od početka u biti nije podržavala, nego su prvo mislili možda da si ti luda, da nešto umišljaš i tako. I sjećam se da si rekla kako ste ti i tvoj muž otišli po skrivečki na prvi pregled, je li to istina? Jesmo. Je li tako? Jesmo. Da. Znači ja sam primijetila neko odstupanje, odnosno to mumljanje. Prva moja sumnja, znači Prva je bila mjesec dana prije kretanja u vrtić. On je tada imao 2,5 godine i možda 2,7 mjeseci. Bili smo sa malim susjedom na kavi koji je dan poslije njega rođen. Mali susjed je imao manji vokabular, ali je on razgovarao s tatom. I ja sam mislila da to ima veze sa vrtićem. Ok, sad kad krene u vrtić, on će se isto naučiti tako razgovarati sa mnom. Otišli smo na pregled za upis u vrtić kod pedijatrice i u principu ja sam nju pitala zašto on meni ne odgovara na osobna pitanja. Jesi gladan, jesi žedan, jel te negdje boli? Nikad mi nije odgovorio jel te negdje boli. Ni dan danas mi ne zna odgovoriti jel ga boli, jel ga ne boli. A kako reagira na to pitanje? Pa sad je naučio frazu tu te boli. Kužim. Ali ja još uvijek ne mogu točno odrediti gdje te boli. Da. I to je nešto što sam ja morala procijeniti, da li ga boli i onda ga naučiti da boli me tu. I to baš pogoditi u trenutku kad ga zaista boli, jer ga se drugačije ne može naučiti. Uglavnom, ništa, pedijatrica nije vidjela neki veliki problem u tome, jer je on zapravo bio dijete koje nije razgovaralo, ali je baratao s tolikom količinom informacija što je bilo možda čak i previše za dijete te dobi. Znači, znao je sve pjesmice koje je čuo, znao je sve recitacije, po knjizi je tražio i pokazivao mi gdje je koja recitacija koju bi mi onda napamet izrecitirao. Volio je one prospekte što je na akciji po shopping centrima. I onda bi mi čitao, tu piše ovaj logo, tu piše da sad eto ne reklamiram, ali znao ih je sve. Mi smo čak u jednom trenutku mislili on stvarno zna čitati, mislim, jer je to sve točno uvijek čitao. Čak bi u vožnji prolazili pokraj nekog dućana i on bi rekao tu piše to i to. Da. I u principu bilo je kao ja bez veze, ja dramim, gle kako je dijete napredno. I tako, u vrtiću prvi mjesec je bilo ok, drugi mjesec kad je krenuo mumljati je bilo, mislim, ja sam krenula malo onda googlati. I mene sve što sam ja uguglala bacalo na autizam. Na simptome autizma, što je meni, mene je to uznemiravalo, jer sam ja vjerojatno podsvjesno znala da se radi o tome, ali tek sam krenula tada osvještavati to što sumnjam. I teško je, podsvjesno si bila svjesna da je vjerovatno to, ali okolina ti je govorila dramiš. Pa naravno, kako onda slušati svoj instinkt? Prirodno je, ljudski je da se hvataš za ono što je pozitivno. Tako je. I ako ti je netko rekao dramiš, onda se barem malo utješiš s tim, je u meni je problem. I uvijek se svodi na to da si roditelj sam sebe optužuje, u konačnici u meni je problem. Uglavnom, mislim, ja sam na kraju podvalila svoju prijateljicu logopeda mužu. Mislim, podvalila, pozvala sam kod nas na kavu. Nije zvučalo kako si htjela da zvuči. Dobro. Došla je kod nas na kavu, mislim, ja sam rekla, samo kao daj ga pogledaj i vidi jel ti čud. Mislim, tu je ona meni odmah rekla, neko odstupanje postoji, ja ti neću raditi dijagnostiku, nisam ni za to područje dijagnostičar, naručit ću te kod kolegice. I super je bilo par dana prije tog prvog nekakvog pregleda kod logopeda, muž i ja smo išli na jedan wellness vikend sami, prvi puta od kad se Vili rodio. Dobro. I onako, nakon koliko je to bilo? Nakon 3 godine. Da, to mi roditelji nismo normalni s tim.
Da, dobro, nakon 3 godine ste prvi put otišli sami. Da. Okay. I to je bilo na jednu noć. Sve je organizirano iz minutu u minutu. Bilo je i ništa. Tako mi ležimo, uživamo u džakuziju. Imali smo čak džakuzi u sobi, baš je bilo krasno, ali u jednom trenutku mi govorimo, a šta ćemo ako nam kažu da stvarno nešto je? Da. Mislim, usred wellnessa, nas je to proganjalo. Da, naravno. Onda druga stvar je bila, ja bi najrađe da mi kažu da sam ja luđakinja koja je napravila dramu oko ničega, ali da, nije. Na kraju je bila sumnja odmah postavljena, mislim čim ga je vidjela logopedica odmah je nas poslala dalje na preglede i mi smo zapravo od moje sumnje pa do dijagnoze konkretne prošli kratki period. To je bilo nekih možda par mjeseci samo. Na čemu joj ja strašno zavidim. Jer kako je tvoja priča? Moja priča je išla tako da sam ja već kad su imali nekakvih 6 mjeseci primijetila da gle, imam u frku. I gle, treba reagirati. Znači, spomenula si Nikšu, kako se drugo dijete zove? Relja. Znači, Nikša imao problema sa srcem, išao je na operaciji. Kad si primijetila kod Relje da nešto nije ok? Ne bi vjerovala, ali u tom početku čak je Relja izgledao ozbiljnije. Kad su krenuli sa puzanjem, kad su se krenuli kretat po prostoru, Relja, koji je danas, ajmo reći, visokofunkcionalni Asperger, je kretanje koristio za to da se zavuče u ćošak i pilje u zid. Da se makne od nas, da se makne od svega. On mi je zapravo bio čak onaj gori prvi alarm da nešto nije u redu. Nikša mi je tu djelovao, ajmo reći, blaža, a Nikša je danas još uvijek neverbalan sa 7 godina. Znači, priča je kasnije ispala sasvim drugčija, ali stvari u tome da sam ja, ajmo reći, onako za moju psihu prerano shvatila da mi imamo problem. Sam ja ta koja je krenula vikat, koja je počela pričat, gdje su to naravno prvo obitelj, onda od pedijatra i tako krenuli se s pikom. To, ma nije, dečki su ljeni, su pričekaj, šta bi ti sad? Da. Nama je do dijagnoze trebalo 2,5 godine. 2,5 godine, doslovce agonije, gdje se svedeš na to da googlaš, čitaš, gdje smo mi išli i kod stručnjaka i privatne dijagnostike i čuda radili i plaćaš te razne stručnjake da bi ti na kraju zaključak bio da imate odstupanja, ali prerano je za postavljati dijagnozu. Mali su, čeka se do 3. godine. A onda se ti opet uhvatiš Googla gdje ti stalno iskače, prve 3 su najvažnije. Prve 3 su najvažnije, a ja te prve 3 grizem nokte, razvlačim tu djecu doslovce od nemila do nedraga, da se meni desilo da sam ih ja odvela u kliniku, gdje je bilo tu će nam postavi dijagnozu, jer eto tu se postavlja dijagnoza. Kad sam ih unijela unutra, doktorica, poznata i dobra doktorica, se nasmijela, pozvala je sestre i pitala odite ih vidit kak su slatki i pitala mene zašto ste donijeli bebe. Da. Pa zato što se, vrtimo oko toga imaju li bebe autizam ili nemaju autizam, vrlo rano je. Čekajte. Dijagnoza se postavlja kad prođete 3 godine. Frustrirajuće. Pa u te 2,5 godine sam ja imala razumne faze gdje sam čitala, educirala se, iščitavala, probala naći nekakve terapije da nekud krenemo i imala kontra toga faze gdje sam prebacivala sebi da sam ja kriva i cijelo vrijeme te još s druge strane izjeda kasnim. Prve 3 su najvažnije, a nitko te ne doživljava. Tako da, apsolutno zavidim Jasmini na tome što je ona cijelu tu priču prošla u 2 mjeseca. Da. Ne, ali mene užasno ljuti to. Dečki su, pa su ljeni. Mislim, o čem mi pričamo? Dijete od godinu dana, 2 godine ne može biti ljeno. Da. Kako može dijete biti ljeno da ne govori? Da. Mislim, tako je, da. Čini mi se, ne želim sad napadati struku, ali čini mi se da možda u području autizma ipak pedijatri nisu dovoljno educirani, jer nije da roditelji ne dolaze sa nekakvim problemima i ne upućuju na nekakva odstupanja. Po meni, ako roditelj i primijeti odstupanje dijete da ima 6 mjeseci, u Americi se može dijagnosticirati autizam sa 6 mjeseci. Ako dijete, to sam baš htjela pitati kako je vani. Pretpostavljala sam da je tako. Da. Znači, postoji taj test koji je univerzalni u cijelom svijetu, zove se ADOS, koji se može provoditi i djetetu se može sa godinu dana bez problema dijagnosticirati autizam. To ne znači da ćemo obilježiti dijete. Da. Ali, nažalost, možda je u tome problem. Pa, općenito mislim da je problem u tome i kod struke.
ili se oni boje. Ja ne mogu uopće procijeniti u čemu je stvar, ali da se dijete sa godinu dana krene u ranu intervenciju, ja mislim da se mogu čuda napraviti. Mislim, ne samo sa djetetom, nego i sa roditeljem. Da, to sam htjela reći. Kako ste vas dvije reagirale? Kako ste vi? Ja bih samo isto dodala na to, baš sam to htjela pitati jer ti si, Jasmina, spomenula u intervju da si morala biti dobro i da si se obratila psihoterapeutu za sebe. Da je to jedan od koraka koji si napravila. Da ti budeš dobro za svoje dijete, da kasnije možeš u sve to krenuti hrabro. Mireno. Da, meni se baš dogodilo onako pomračenje uma. Mislim, ja sam onako šok doživjela totalni. Neovisno o tome što si predosjećala. Znači, moji osjećaji su dobili neko ime. Ali kada su dobili to ime, onda mi se dogodio raspad. Da. Ovo što je prethodilo uvijek je bila neka iskrica, možda to ipak nije to, nadala sam se, ali sad sad tu imamo F84 na papiru, točka. Svijet mi se raspada. Moja predodžba o autizmu je bila osoba kao odrasla koja sjedi na jednom mjestu, ljulja se i lupka s nečim po stolu. Tako je. I ne postoji ništa drugo. Tako je. Znači, to je bila moja predodžba autizma. Mislim, to je ono što, nažalost, mediji tako prikazuju kroz filmografiju u konačnici, jer ono što sam ja, gdje bi se uopće provukla tema autizma, je izgledalo tako. Da. I sad, moje dijete koje se sa mnom mazilo, koje je sa mnom imalo kontakt, mi smo imali komunikaciju koja nije bila uobičajena, ali je bila komunikacija. Nisam si mogla zamisliti više da on nikad neće pjevati, da nikad neće me moći nešto tražiti makar, da me nikad neće zagrliti. I ja sam mislila da će on ići u sve gore i gore simptome. Znači, meni je to bilo izgubila sam dijete. Mislim, i to sad čak nije samo moj osjećaj, nego, evo, baš smo imali jedno predavanje za roditelje gdje je jedna psihoterapeutkinja baš rekla da kada roditelj dobije dijagnozu autizma ili neke veće teškoće, je isti osjećaj kao kad ti dijete umre. Znači, izgubio sam dijete. Onako kako sam ja htio i očekivao. I u principu ja sam se tu raspala do te mjere da ja zaista, ja nisam s nikim mogla pričati, zatvorila sam se u kuću i ja sad samo s njim radim. Ne znam što radim, jer ne znam što je autizam, ali ja sad kao idem nešto raditi s njim. Koliko je to trajalo? Pa to da sad baš ja nisam mogla komunicirati 2 tjedna. To je bilo čak onako šok. Da, stanje šoka i mislim tu automatski naravno upala glasnica, sve, fizički i psihički raspad, ali stvar je u tome da onda nekako, mislim, to tako ne može biti. Nekako sam došla do toga, ajde, moram se pokrenuti i moram otići nekud. I otišla sam u principu baš kod psihijatra, kod doktora. I tu smo krenuli s nekom terapijom. Kako je meni ta terapija djelovala, tako sam ja i učila o autizmu, gdje sam ja automatski postajala sigurnija u ono što radim i gdje sam ja počela dobivati uvide o tome da autizam nije ljuljanje i lupkanje. Da. Nego da autizam može biti svašta i da autizam može biti i normalan. Da. Mislim, normalan čovjek koji ima neku teškoću za koju će mu uvijek biti potrebna podrška, ali autizam je osoba isto kao i ja. A osoba s autizmom je osoba isto kao i ja, kao i svi mi. Da. Ali trebalo je vremena da mislim, to je onako proces žalovanja kao i svaki proces žalovanja. Možda nisam prošla baš fazu odbijanja, jer odmah sam prihvatila to kao to je autizam, ili je ta faza bila prije nego što sam dobila dijagnozu, ne znam, to bi trebao neki psihoterapeut me malo proučiti, ali da, ne znam, što sam više učila, to sam više prihvaćala autizam. Ali svakako je dobro to što si krenula na psihoterapiju, jer si zapravo osvijestila da ako ti nisi nećeš moći pomoći svom djetetu. Da, tako je. Mislim, vi morate pomoći djetetu koje je regresiralo, a kako ćete mu pomoći kad ne znate ni sami sa sobom? Da, točno. Mislim, tu morate se pribrati... U konačnici to se općenito može primijeniti, ta teza, na bilo što.
A pogotovo onda u ovoj situaciji. Tako je. Ovo je nešto što se dogodilo onako šokantno. Da. Pa sam ja to osvijestila vrlo brzo. Dobila sam šamar od života, pa mi je postalo jasno da to tako ne može biti. E sad, ako nije tako šokantno, vjerojatno roditelji to malo onako razvlače. Stavljaju pod tepih. Ne mora biti. Ne mora biti. Mislim, već smo spomenuli da je kod mene priča išla sasvim drugčije. I ja nisam imala ovaj moment šoka koji je imala Jasmina. Znači, da bi se sasulo sve u... Ti nisi stigla imati to, ti si odmah predosjećala, odnosno vidjela. Da, ali je meni užasno dugo trebalo da ja dođem do potvrde toga što sam ja već s vremenom sama shvatila, saznala, proučila. Ja sam inače onako jedan čudan tip, ja sam uvijek se hvatam nečeg. Znači, ja sam uvijek u životu imala nekakve hobije i tu sam malo onako frikila se svega što se uhvatim se fanatično. I onda moram znati sve o tome, onda ja sve izučavam, nigdje ništa ne može biti polovično. Tako i ovdje, naravno, kad kreneš od imalo dijete, sve je divno, krasno, pa svi, ne znam, bavimo sa proučavanjem šta ćeš, kako ćeš sa odgojem. Onda je to u jednom trenu meni sve krenulo padati u vodu, rušiti se. Ta cijela konstrukcija koju si smislio u glavi, ne bude baš tako išlo. Naravno da su se tu dešavali teški slomovi meni, unutar mene, upravo zbog ovog što nisam nailazila na nekakvu podršku, jer sam ja bila tako, luda i dramija s djecom. Je baš sve u redu. Ali ja sam imala popriličan proces do tog trenutka dok je došla dijagnoza gdje sam ja već proučila, u onom svom fanatičnom moram znat, proučila i autizam i probleme koji dolaze s njim, jer je to bilo daj da znam. Daj da znam šta ćemo i šta nas čeka. Tako da u pravilu ja sam nekako sama prolazila to, ali kroz duži period, pa nisam imala takav odjednom raspad. I u pravilu meni kad je konačno došla dijagnoza, koliko god da to glupo zvuči, meni je ta dijagnoza došla kao olakšanje. Aha, evo jesam vam rekla. Mislim, užas je što to kod nas funkcionira na način da to doista toliko dugo traje, jer skidam kapu roditeljima koji uspiju i pregrmiti sve to. Ali užas. I onda dođeš do toga i na kraju sam dođeš do zaključka, čekaj, stani. Je djeca, jesu oni najbitniji, ali ajmo stati i postaviti stvari na svoje mjesto, prvo ja. Ako ću ja funkcionirati, ako ću ja biti dobro, onda ću tek moći njima pomoći, onda će i oni biti dobro. Ako se ja raspadnem, gotovo je. Ode sve. Je. Ali tu kasnije kad se krene raditi sa djetetom sa autizmom i onda kad krene se u terapije, svi kao morate raditi doma. Najvažnije je šta vi u obitelji radite. I zapravo iz dobrih namjera svi terapeuti vam stvore takvu psihozu da vi imate teškoću ako vi pol sata se sjednete i pustite ga da se igra s vodom. Uvijek sam sebi predbacuješ, krivo radim premalo. I kak sam ja sad tu sebi išla skuhat kavu i sjest u miru, kad moraš raditi s njim. Da, evo on je sad zabrijao na tu vodu i on je sad otišao u svoj svijet i teško kako ću ga sada vratiti. I meni je recimo dugo vremena trebalo da dođem do toga, ok, nek bude na vodi, njega to veseli, a ja ću pol sata u miru nešto napraviti. Da. Znači, to je takva psihoza, kad to sve skupa krene, da zaista treba dugo vremena da posložite općenito život sa autizmom, koji onda izgleda drugačije nego neki uobičajeni život i život kakav ste očekivali da će biti. I još dugo vremena da si ne stvarate te grižnje savjesti. To je najgore. To je stvarno mene je to najduže držalo da to otpustim. Ima još nešto. Skačem s teme na temu, ali sad mi je sinulo i moram to spomenuti. Nestanu vam prijatelji. To sam baš htjela pitati. Kako se to dogodi? Ajmo ruku na srce. Ne nestanu ti oni bitni. Da. Nestanu ti oni koji su površni, koji ti nisu bitni, ali prije si ih sve shvaćao bitno. Da. Općenito, šta ti se desi sa autizmom? Autizam je super stvar, jer nas vrati back to basics. Ajmo se baviti onim što je bitno. Ajmo maknuti sve trivalo. To nas autisti nauče. Oni su tu divni. Jer nikad se neće zamarati s tim šta netko misli, kako se treba ponašati, kako se ne treba ponašati. I on te zapravo autisti nauče tome da ako ti ne odgovara nečije ponašanje, on ti ne odgovara on. A općenito kad se desi situacija, to dijete s teškoćima, kad se desi bilo kakva teška situacija obitelji, ljudi se vole maknuti. Jer to je teško.
tamo je teško, tamo je nešto ružno, inače imam svojih problema u životu, pa šta bi se sad još slušao njih, teško upravo mi je samom. I tako da svi oni koji ti zapravo nisu prioritet, oni sami otpadnu. Treba ti dugo vremena da postaneš svjestan da ti ljudi zapravo i nisu trebali. U prvi tren si naravno nesretan, jer k vragu. Mi je teško, klinci su takvi kakvi jesu, sam ostao pale sam na svijetu. Da. Pa baš dobro da jesi. Da ne trošiš više vrijeme i energiju na ljude koji tu nisu ni trebali biti. Da. Samo treba do svega toga doći. Tako da ja shvaćam da je u startu roditeljima i da se raspadnu. Da, spomenula si ovo da u pravilu, evo ja ti sad mogu, spomenuli smo to i prije nego što smo krenuli snimati. Što očekujete od okoline? Kako da se ponaša? Jer ja mogu iz svog aspekta reći da ja ne znam kako se ponašati. Ja ne želim uvrijediti, ne želim stvoriti famu ako nije potrebno. Shvaćaš što ti hoću reći? Znači želim normalan kontakt ostvariti s roditeljima djece koja su autistična. Mi smo normalni ljudi. Da. Ali zašto se stvorila ta fama? Nemam pojma. Zašto bi? Pa mislim, upravo ponašati se kao što bi se ponašao prema svakom bilo kojem čovjeku i bilo kojem djetetu. Djeca sa autizmom su i dalje djeca. Roditelji djece sa autizmom su i dalje roditelji. Ako bi prišao i nešto pitao, pa priđeš i pitaš. Nismo ni mi ništa, mislim, jesmo neobični smo i baš fora što smo neobični, ali ne grizemo. Zapravo je još gore ne reagirati. Ali znaš kad ti je najbolje? Pošalji dijete. Da. Znači svako dijete, to je moje iskustvo, će znat pristupiti djetetu s autizmom bez predrasuda. Da, točno. Prići će i nekako će iskomunicirati s njim. Nekako mi kao odrasli imamo veći problem s tim nego djeca. I ta djeca kada budu odrastala i ako budu od nas slušala kako je dijete s autizmom, moraš s njim paziti, moraš ovako, moraš onako, to dijete će imati odmah, s njim treba drugačije. Da. Nije nužno. Kako on može sa 5 godina sa autističem jednim malim iskomunicirati bez problema, a sa 10 već više teže. Mm-hmm. Znači da je jednostavno stvar u tome da pristup bude prirodan. Ako se ne uspijete razumjeti, tu je mama. Tu je mama koja je podrška. Neko ko je s njim koja je podrška. Pa će onda pomoći ta osoba. Ako, ono što sam ti rekla, ako i naletiš na reakciju, znači imaš, nađeš se u situaciji, imaš mamu sa djetetom sa autizmom i ideš prići. Ako se i desi situacija da je reakcija ona kako nisi željela, kako nisi očekivala i da mama krivo reagira, nije problem u tebi, onda je problem u toj mami. Isto kao što bi bilo u bilo kojoj drugoj, ajmo reći, redovnoj situaciji. Sve je isto. Da. Uopće ne bi trebalo biti ni problem, niti imati bilo kakav problem ili bilo kakvu zadršku prema tome. Gle, ljudi smo, komuniciramo. Da, točno. Zapravo svima će nam biti lakše, svima zajedno, ako budemo što više pričali o tome. Točno. Ja nemam nikakav problem, recimo kad moje dijete negdje smo vani i odreagira na bilo koji način koji nije društveno prihvatljiv ili redovan. Meni nije problem, apsolutno svima koji se u tom trenu nalaze u blizini, bilo kome, reći, gle, on autist je. Da. Nemam čak ni problem s onim što recimo ljudi znaju imati da li je autist ili da li ima autizam ili ima poremećaj autističnog spektra. Ili je osoba sa autizmom. Da, mislim, bitno je samo da se razumijemo i shvatimo šta smo rekli. I što više ćemo pričati, to će nam svima biti lakše. Još uvijek se puno toga kod nas stigmatizira. Još uvijek smo društvo koje su, em je zatvoreno, em nam je svima pretjerano bitno upravo to kako će to izgledati na van, šta će susjedi reći. Osloboditi se okova društva. Nije bitno. Zato je ono što ja govorim i što možda zvuči smiješno, ali tu su autisti divni. Njih to uopće ne brine. Ne, mi smo inače malo ovako poludile u tom autizmu, pa govorimo kako bi svijetu trebalo više autista, da nas malo vrate u normalu neku. Jer malo smo pretjerali sa tom količinom društvenih pravila koje su odjednom sad izmišljena, a zapravo nemaju nikakvu funkciju. I te potrebe za društvenim prihvaćanjem. Da, je. Za društvenim prihvaćanjem, ali opet kakvim? Da. Ne onim da sam ja kvalitetna osoba, nego neke druge sad kvalitete se ističu. Više od nekakve osobnosti. Bitno je da im se sviđam.
To nam je postalo bitno. Ono, daj da se dobro obučem, daj da im se sviđam, nije bitna više ona osobnost. Kod autista je to potpuno drugčije. Njemu apsolutno nije bitno šta će obući, šta će netko o njemu mislit, njemu nije bitno kako ti izgledaš, jesi bila kod frizera pa ti je, ne znam, krivo su ti ispali pramenovi, niti šta imaš na sebi. Njemu je bitno kakva si ti i kakva si prema njemu. I to je jedino što je bitno. Jel mu ugodno s tobom? Da. Da vidiš što bi trebali mi naučiti od autista. Mi smo svi ostali zabrazdili. Jesmo. Da. Točno. Ne, autizam je kad se izvuče iz te početne faze šoka, zapravo onda kreneš, a i roditelji naravno vole te pozitivne stvari isticati kod djece. Autizam je stvarno ono učitelj. Da. I onak u jednostavnost te vraća. Ne kompliciramo se više ono. Tako nekakve stvari koje su nas prije živcirale i koje su nam bile nekakvi ometajući faktori u svakodnevnici, to sad ni ne kužim da postoji. Da. Tako da je zapravo ok. Martina, ti si htjela postaviti... Kad smo već kod djece, mene zanima, Jasmina, ti si rekla da Vilim ide u običan vrtić. Spomenula si isto da postoje neki specijalni vrtići. Pa evo, zanima me kako je tekla ta inkluzija, kako to izgleda uopće kad dijete krene u sustav, u vrtić, u škole i tako dalje. Mi smo sada krenuli u školu. Da. U vrtiću smo mi zapravo ovako, ja ću sad biti onako okrutna i reći ću sustav ne valja. Ali mi imamo vilijevsku sreću. Ne, to je kad dijete ulazi u sustav, to je doista kako ti grah padne. Točno tako. Kako će ti se to je jedno od sljedećih pitanja, jer si, Jasmina, super si mi rekla u intervjuu kad sam te pitala koliko država daje podršku i sve, koliko sustav daje podršku. Rekla si da nam je država malo autistična što se toga tiče. Da, država nam ne kuži tuđe potrebe, odnosno ne može se staviti u percepciju drugoga, tako da može se razumjeti što jednom autistu treba, ali da se vratim na vrtić, ja stvarno sada imam potrebu ishvaliti naš vrtić, odnosno naše odgajateljice i našu asistenticu s kojim smo bili 4 godine, skupinu Sovice s kojim smo bili 4 godine, oni su toliko prihvatili Vilija i toliko su ga zavoljeli. On je bio dio njih i oni su njega gledali takvog kakav je, kao njihovog prijatelja. Kada su im došla djeca koje su bile u odgodi, čak su oni međusobno klinci predstavljali Vilija, tumačili novoj djeci zašto on nešto radi. I njima to nije bilo ništa neobično. Odgajateljice su odradile stvarno vrhunski posao, ali su imale pristup, ok, to je dijete kao i drugo. Druga stvar, mi smo imali stvarno odličnu komunikaciju. Na dnevnoj razini smo međusobno komunicirali što su teškoće, koje su stvari dobre se dogodile. Ukoliko ja ne bi znala njima pomoći, onda smo išli na to da uključimo terapeute. Čak smo asistenticu našu vodili s nama na terapije da se educira godinu dana i stvarno, evo, moje iskustvo u vrtiću je izvrsno. Sad, vilijevska sreća je napravila to da smo sada krenuli u prvi razred i kako smo do sada proživjeli prvi razred i ja mogu isto to ko za vrtić ponoviti za školu. Znači, učiteljicu koja ima razumijevanje, koja se želi educirati, koja izlazi iz okvira, odnosno shvatila da ima dijete koje ne razmišlja u okviru i prihvaća ga kao takvog, asistenticu koja je već nas preuzela educirana u području autizma i zapravo, eto, da pokucam, nama se opet sve posložilo. A to je divno za čut, znaš. Najčešće smo bombardirani onim lošim stranama. Tako da je ovo baš pohvalno i vjetar u leđa. Je, ali mislim, ima problema u sustavu, ali ima problema i međusobne komunikacije roditelja i sustava. Nije uvijek nužno da sustav ne valja. Sustav ne valja, točka. Znači nije posloženo onako kako bi trebalo posložiti sustav i sustav ne radi inkluziju, nego sustav radi integraciju. Znači omogućili su djetetu upis bez da su osigurali nužnu podršku i učitelju i asistentu i djetetu.
To se sa našim stručnim službama i količinom zaposlenih ljudi u školi jednostavno ne može osigurati. Mislim, to sad je onaj problem gdje bi se trebali škola i ostale ustanove koje rade s djetetom umrežiti, a mi još uvijek nismo došli do tog stadija da bi bili umreženi međusobno i svi zajedno bili podrška svima. Sad... Rekla si da je pošto si se odlučila za redovni vrtić, da si ostala bez terapije u zdravstvu. To je baš onako jedna priča o sustavu kako ne valja. Znači mi smo išli imali smo preko zdravstva, preko uputnice logopeda i neke senzomotoričke radionice i uglavnom u toj ustanovi smo bili 1 godinu dana u terapiji. S tim da ja sad moram naglasiti tih godinu dana i činjenicu da autizam je jedini poremećaj koji ne napreduje pravilno. Znači, dijete se ne razvija po etapama razvoja kako ide po pravilima svakog djeteta, čak i onog koji kasni u razvoju i ima bilo koju drugu teškoću. Autizam ima razvoj na preskok. Znači, jednu razvojnu fazu imate, pa onda preskočite, 3, pa odete na 4. razvojnu fazu, ali ova 4. ne valja zato što nisu postavljeni temelji i to je sve tako dosta komplicirano i ne može se unutar godine dana vidjeti koliki je i da li je uopće bio napredak djeteta sa autizmom. Uglavnom ta ustanova je nas isključila iz terapija sa obrazloženjem da dijete ne napreduje dovoljno brzo. Što, mislim, pričamo o autizmu, šta da vam kažem. Njihov prijedlog je bio da ga upišem u vrtić, poseban vrtić. To su oni vrtići koje kao u društvu vole zvati specijalni vrtići, ali to je poseban program za odgoj i obrazovanje i koji izvrsno funkcionira, jer tamo imate terapiju i imate vrtić. Znači, sve obuhvaćeno u jedno i tamo dijete dobiva zapravo sve što može dobiti. No, međutim, polazi se od pretpostavke da nisu sva djeca nije nužno potrebno da sva djeca idu u poseban program. U tom trenutku kada je nas ta ustanova izbacila sa svojih terapija, odnosno isključila zato što ne napreduje dovoljno brzo, redovni vrtić me je isti tjedan valjda pozvao na razgovor i rekli su mi sada od 2 dolaska tjedno mi smo dovoljno napredovali toliko da on može sada ići svaki dan po 4 sata. I sad, redovan vrtić je procijenio jedno, ustanova je procijenila drugo. Ako ja njega upišem u redovan vrtić, nastavimo ići u redovan vrtić, mi gubimo terapije. Jer terapije ćemo dobiti jedino u posebnoj ustanovi. I sad, šta ćete vi odlučiti? Mislim, to su takve odluke. Ja sam isto imala sada borbu sama sa sobom i kod upisa u školu. Mi smo onako na granici. Mogao bi ići u redovni, ali pitanje je koliko će moći pratiti. A opet, da li će za njegove kapacitete poseban sustav biti dovoljan. Znači, kapaciteti, pri tome ne mislim usvajanje gradiva, nego pri tome mislim uklapanje u društvo. Znači, ja sam već vidjela kroz nekakvo vrtićko iskustvo da on to može. I meni je bio cilj da mi nastavimo tako. Ali opet, da li ću preopteretiti dijete? Na kraju opet borba. Odlučila sam da idem u redovni, za sada je izvrsno, ali do čega vas sustav dovede? Ako se odlučiš za redovan vrtićki sustav, ostaješ bez terapija. Ako nemaš novaca, krug, onda si bez terapija. Dijete sa autizmom koje mora svaki dan imati nešto od terapija. A Nina, kako je kod tebe situacija? Znači, kako je tvoje iskustvo? Ovako, naše iskustvo je, krenuli smo u redovan vrtić. Nama se, nažalost, zvijezde nisu ovako sjajno poklopile kao Jasmini, tako da nakon nepunih godinu dana, manje, 6 mjeseci. S koliko su krenuli? Sa 3. Sam shvatila kako su moji, već smo spomenuli poprilično različiti. Različiti u tome kako funkcioniraju i ona početna dijagnoza je ista, ali potpuno drukčija i težina problema i način funkcioniranja.
sam ja tu zapravo došla do zaključka da za Nikšu je zapravo pogubno ostaviti ga u redovnom sustavu. Mi smo imali situaciju gdje se niti odgajatelji, niti asistent nisu zapravo do te mjere snašli. Odnosno, asistentica je bila super i trudila se, cura je našla, to je strašan problem kod nas sa asistentima, jer ih drže na ugovore, na smiješno malim plaćama. Naravno da je cura našla stalan posao i da sam ja prva koja sam je rekla, ono, super, drago mi je zbog tebe, u panici sam šta ćemo mi, ali drago mi je zbog tebe, ona je otišla. Nama se poklopilo to da su nam se odgajatelji, eto, bila je takva grupa da su se odgajatelji mijenjali na mjesečnoj bazi. Bilo kojem autistu strašno teško padaju promjene. Tako je, baš sam htjela reći kako su oni na to reagirali. Tako je. Ovo je bila situacija s kojom su se jako teško nosili i redovni klinci, jer stalno ti se mijenjaju. Taj odgajatelj u vrtiću treba biti nekakva osoba od povjerenja djeci. Ovdje oni više nisu mogli pohvatati niti kako se sve te tete zovu. Užas. Uglavnom sam ja sama ocijenila da je sve skupa ne valja, jer je meni Nikša s kojim se tamo nitko nije znao ni prič, kamoli baviti se djetetom. Meni se to sve svedilo na to da ja njega ostavljam tamo da on tamo baulja. I onda suma sumarum, koja je svrha svega toga? Nesretno dijete doista nema svrhe. Ja sam, ustanova o kojoj Jasmina priča gdje su Vilija isključili iz terapija, moji su tamo išli na terapije, ali kako kod mene sve išlo drugčije, tako sam ja sama došla do zaključka da ja baš ne vidim nekakvu korist od tih terapija. Barem kod nas nije bilo koristi, ja sam ih sama jednostavno isključila iz toga i odlučila sam Nikšu razdvojiti ih. Iako i to recimo nešto što je roditeljima blizanaca najčešće neshvatljivo, kako razdvajaš blizance. Meni je od početka bilo, gle, oni su bez obzira na autizam, bez obzira na teškoće, oni su, svatko od njih je osobica za sebe. Da. Slučajno su se tu našli istovremeno, ali svatko mora imati svoj put. Zašto bi ih ja sad na silu držala zajedno? Ja sam onako doslovce kao padobranac ušetala u Centar za odgoj i obrazovanje, koji ima to što ljudi zovu specijalni vrtić, odnosno vrtić za djecu sa teškoćama u razvoju. I ušedala sam tamo i rekla, gledajte, ne znam kome da se obratim, imam dijete za vas ki mogu razgovarati. I tako je krenulo. Nikša je krenuo i strašili su mi sa listama čekanja i ne znam ni ja šta. Pusti priče, idem sama, idem pitati, idem razgovarati. Krenuo u roku 10 dana kod njih u vrtić, svaki dan. Znači ustanova od koje ljudi obično zaziru, jer to je specijalni vrtić. Da ne kažem koliko sam puta naletila na ono šta si ga dala tamo. Zašto si ga dala tamo? Otprilike digla sam ruke, od djeteta ostavila ga negdje. Misliš li da je to zbog tog što se to izjednačava sa etiketom? Zašto? Zašto su se ljudi zašto? Čemu takva reakcija? Ja mislim da je etiketa. Jer smo mi u naše vrijeme u školi, od tuda taj naziv, među našom generacijom, on ti ide u specijalnu školu. To se možda nekada i zvalo specijalna škola. Mislim što je ekstremno ružan naziv. I od tada je ostao specijalni vrtić. Ako je nešto tako specijalno, još smo svi govorili onako, specijalno, onda sigurno ono je ostalo u društvu kao nešto loše. A zapravo je to jako žalosno, jer oni rade odlične stvari. Ne, reći ću ti samo ovako. Znači sad si zamisli malca od 3,5 godine koji je neverbalan u tom trenu, u stanju da zapravo i ja nisam imala neku komunikaciju s njim. Danas je to potpuno drugčija priča, ali u periodu dok je išao u redovan vrtić, meni se desila nedjelja. Vrtić ne radi, imali smo raspored gdje smo učili koji su dani u tjednu i šta ćemo danas sljedeće raditi. Znao je da danas ne idemo u vrtić, meni se desilo da smo mi na taj dan slučajno autom prolazili i na kružnom toku otišli na izlaz prema vrtiću. On se toliko raspao u autu jer je mislio da ga ja vodim u vrtić. Njegova reakcija uopće na ulicu gdje je vrtić je bila raspad sistema. Ne želim. To je nakon vrtić. 10 dana što je išao u vrtić u Centru za odgoj i obrazovanje, dijete se smijalo. Parkirali smo se pred vrtićem, on se smijao i trčao unutra. Stvar je u tome da u Centru za odgoj i obrazovanje, od kojeg roditelji najčešće toliko zaziru, rade ljudi koji su educirani. Ti ljudi su zapravo terapeuti, a ne odgajatelji. Em su na faksu imali edukaciju, em se i dalje educiraju. Uče. Ulažu u svoje znanje, uče nove metode. Mislim, to kako oni rade sa klincima, to je divno. I tamo kad dođem je jedno potpuno drugčije ozračje, jedna topla atmosfera. Mislim, u centru je i osnovna i srednja škola i taj predškolski dio.
Tako da, mi smo sad, Relja je ostao u redovnom vrtiću. To sam baš htjela reći. Znači, Relja je ostao u redovnom vrtiću, a Nikšu si poslala u centar. Dobro. Tako je. Situacija sa Reljom je bila takva da je čak u jednom trenu mene posjeo muž, koji inače ima stav, dobro, ok, sve to hendlaš, ja ću ti biti podrška u svemu, odluke koje donosiš, podržavam te 100%, ali u jednom trenu se on tu našao i rekao, čekaj, halo, šta radiš? Ajmo ga ispisati iz vrtića. Dijete ne želi ići, plače, nesretan je, zbog čega to radimo? I za Relju. Mm-hmm. Desila nam se promjena u ovoj zadnjoj godini gdje on bio u odgodi, gdje sam ja tražila grupu prema odgajatelju za kojeg sam znala da je žena koja ima stav da voli da su si djeca važna. Mm-hmm. Moj mali Aspergerovac lumen je u nekim područjima, zapravo ima nekakvu, ajmo reći, u nekim stvarima pretjeranu, nadprosječnu inteligenciju, ali socijalne vještine su mu katastrofa. I vrlo lako odlazi u tuge, depresije, u svoja teška stanja, ne zna sam iskomunicirati te emocije, pa se mi tu vrtimo u krugu da neka banalna glupost koja se desila njega odvede u tugu koju meni ne može objasniti zašto je do toga došlo. On se sam iz toga ne zna izvaditi i mi se zapravo borimo sa njegovim onim psihičkim dijelom. Ja sam napikirala odgajateljicu za koju sam znala da joj je jako bitno da se djeca osjećaju važno i uspješno. Dobro, da. I onda sam računala, gle sad, ovu godinu pred školu, to je ono što mi je bitno. Ja njemu moram raditi na samopouzdanju. Malac je presretan sada. Ali čeka nas škola. Relja će ići u redovan sustav. Relja je visoko funkcionalan. On je u dobi od 5 godina imao jednu takvu svoju strašnu tugicu i ljutnju. Zato što je otkrio da je na karti svijeta granica neke države u Africi, ubi me, ne sjećam se više, krivo ucrtana. Takav klinac kreće u redovan sustav i ja se za njega panično bojim zapravo. Nikša će nastaviti u Centru za odgoj i obrazovanje kod njih u školi, sve sam dogovorila s njima. Biće nam teško, ali za njega se ne brinem, jer znam da će biti shvaćen. Tako je. I da će biti i sa ljudima i sa ostalom djecom koja ga razumiju, shvaćaju. Ne moram se bojati za ono njegovo psihičko i emocionalno, njemu je dobro. Oni će i jedan i drugi naučiti onih akademskih vještina, znanja, pohvatat će onoliko koliki su njihovi kapaciteti i koliko ću zapravo se tu ja angažirati, ne škola. Ono što mene straši je psihičko stanje kroz kako će biti Reljino dok on prođe kroz ovaj redovan sustav. Ali već sam rekla da ne razmišljamo. Da. Nevjerojatno, znači ostavile ste me obje bez teksta. Evo, moram priznati. To je zato što mi jako puno pričamo, pa ni ne možeš sa svojim tekstom upast negdje jer ne možeš doći do riječi. Mene zanima isto ovaj dio sa terapijama. Kroz koje sve terapije ste morali proći, prolazite? Kako to izgleda kod djece sa autizmom? Ili kako ne znam, ti si rekla, Jasmina, ja se sjećam, Jasmina, rekla si, je li Vili možda išao na plivanje nešto? Tog se sjećam. Rekao si da jako voli vodu ili tako nešto. Da, ne. Vili obožava vodu i to mu je obsesija teška i on je sam naučio plivati sa 4 godine. Mi mu nismo objašnjavali, jer mu nismo mogli objasniti. Vidiš. I on je tak počeo plivati jedan dan na moru. Ali išli smo, zapravo, ja mislim da je onako u nekoj toj najranijoj dobi možda najvažnija terapija senzorne integracije, jer sva ta djeca zapravo imaju senzorne teškoće i nekako da bi ih uopće doveli u stanje da mogu usvajati nekakve komunikacijske vještine, mislim da ih se mora senzorno malo više posložiti, odnosno pokušati posložiti, jer oni će imati, ja mislim, zauvijek senzorne teškoće. Samo što razlika je osoba od 30 godina će naučiti i samo kontrola će njezina se razviti više u odnosu na malo dijete koje kad dobije nekakvu senzornu informaciju koja mu je ometajuća se raspadne. Znači dijete nema samo kontrolu. I zbog toga mislim da je to onako neki temelj i osnova. Mi smo išli... Mogu te prekinuti. Postoji ogroman problem. To je da vam nitko ništa ne kaže. I kad dobijete dijagnozu, imate dijete sa autizmom... To sam baš htjela reći. Kako dobiješ dijagnozu i što sad? I ništa, googlaj. Da proučiš gdje kakve terapije. Ne postoji nikakav sustav
Ne postoji ništa. Znači, prepušteni ste sami sebi. Educirate se koja sami. je vama podrška? Znači, vi ste se morale praktički same organizirati da pronađete sebi podršku, da pronađete što je za vaše dijete. Što će mu pomoći? Nema podrške. Ja sam do te mjere, mislim, koliko je roditelj u tom stanju needuciran, ne zna kud bi krenuo, da smo muž i ja, nakon što smo bili kod neuropedijatra, koji nam je napisao da dijete ima senzomotoričke teškoće, mi smo rekli, hvala Bogu, nije nam napisao autizam. Znači, to nije dijagnoza. Da, ne, daju ti neki papir. Ili dođeš, odradiš pregled i hvala, doviđenja. Nalaz ćemo vam poslati poštom. Super. Onda se ti treseš u taj sandučić, čekaš nalaz da vidiš, jer tamo ti niko ništa nije rekao. Otvoriš nalaz, nemaš pojma. Čitaš i uopće ne razumiješ šta je pjesnik s time htio reći. Sam tražiš terapije, ne dobiješ informaciju uopće. Gdje se kome obratiti, ništa. Da, šta imaš od terapija? Gdje možeš ići privatno? Gdje možeš ići preko neke uputnice? Kad ti u jednom trenu netko negdje spomene da imaš nekakve terapije koje možeš preko centra za socijalnu skrb, apsolutno. Znači sustav, centar za socijalnu skrb vam nije isto tako Ne, nitko ti ništa ne kaže. Googlaš sam. Znači, I onda nađeš terapiju, onda postoji grupe na Facebooku, pa tamo neke mame o nečem raspravljaju, pa sad možeš ući s njima u raspravu, možeš jednostavno uzeti telefon pa nazvat tu instituciju pa probat. Onda se nađeš se u tom, niko ti ništa nije rekao, pa sad gledaš iskustva drugih i onda u jednom trenu završiš, to nam se svima desilo, da si manijakalni vozač taksija. Mm-hmm. Svako jutro se budiš, imaš ovako raspored, pogotovo kod mene, imam dvojicu, jedan i drugi moraju na terapije. Da. Imam rokovnik i gledam u koliko sati kuda. I trpaš tu djecu u auto i voziš na jednu terapiju, na drugu terapiju. I nemaš pojma kud bi išao, ideš na sve. I pogotovo ja u onoj frci koju sam već spomenula, kasnim, zakasnila sam, ajmo na sve. I onda se desi u jednom trenu pričamo o jednom trenu nakon prilike 2 godine. Da kažeš sam sebi Boga ti šta radiš? Da stani, ajmo sad povući ručnu i ajmo sad toj djeci dozvoli da budu djeca. Oni nisu djeca, oni su figure koje ja vučem od terapije do terapije. Da ni sama više ne znam kakve terapije. Zašto? Jel imam koristi od toga, jel nemam? Da. Onda se desi neki napredak pa si misliš, možda bi se to desilo i da nisam išla na sve te terapije. Ja zamisli da nisam išla. Ali nije samo to, nego dođeš sa terapije doma i onda su ti još terapeuti dali upute i sad ti manijakalno kreneš doma još raditi s njim. Znači, to je napad na dijete. A nije napad na dijete, napad je i na psihu roditelja. Pa to ti nemaš život, rekla sam ti već, prijatelji su ti nestali, nemaš život, nemaš 5 minuta za sebe, luksuz je istuširat se, vučeš tu djecu, stalno si u autu, ideš po terapeutima, ovaj ti rekao ovo, ovaj ti rekao ono, dođeš doma, Isuse, sad moram raditi, ne radim dovoljno, ne radim dovoljno kvalitetno, gle, nisam koncentrirana, lud. I onda sam sama sebi u jednom trenu rekla, ajmo ostaviti samo one terapeute kojima doista vjerujem i s kojima vidim da su klinci doista kliknuli, ali ti moraš proći cijeli taj proces da ti dođeš do toga. Da možeš odabrati. Prvo moraš saznati gdje su, niko ti ništa nije rekao. Da, ali još je problem što sve te terapije su onda po različitim mjestima i svaka traje po 30 minuta do 45 minuta. Znači, ja odvedem dijete u jednu instituciju, pa je tu 30 minuta, pa smo 2 sata doma, pa onda nakon 2 sata... Ali to je njima i to je njima stres. Je. Mi smo došli... ja moram sad reći da je nama prošlogodišnji lockdown savršeno došao. Znači, mi smo, Vili je bio raspad i trebamo krenuti u školu, on se raspada. Ja ga pilam doma sa brojevima, Marin ga pila sa slovima, terapeuti ga pilaju sa riječima, ovaj ga pila da se penje, ne znam, po onoj stijeni umjetnoj. I ne staješ. Jer si u frci, Isuse, imamo još samo 3 mjeseca, krenut će škola, moramo. A dijete sve više i više nepoželjna ponašanja. I misliš, Isuse Bože, kako sad? Gle koliko radimo, šta? Ovaj se raspada, urla po kući. Kako? Pa nije to radio prije godinu dana. I u kojem trenu ste vas 2 povukle kočnicu? Meni je kočnicu povukao lockdown, jer ja osobno ne bi, jer bi imala grižnju savjesti. Znači, morala se dogoditi viša sila i tako da ja, nemam ništa loše za reći za lockdown. Da. Ne, ja sam do kočnice došla sama. Ali kad sam ja došla do točke pucanja i kad sam doista sjela i rekla sama sebi, halo, šta radiš? Daj. Meni je zapravo okidač u glavi bio to spoznaja, pa čekaj, pa oni ne stignu biti djeca. Oni se ne stignu igrati.
Ja očekujem od drugih da njih tretiraju kao djecu, a ja sama to ne radim, jer ja ih tretiram kao neko ko sad mora ići na terapije. I znaš kaj još, moram sad ovo iskomentirati, oni nisu djeca i ne igraju se. Nekako u toj fazi sazrijevanja moga u odnosu prema autizmu sam ja skužila da, gle, njegova igra nije simbolička igra. Znači, ja sam ga uporno pokušala naučiti da se igra onako kako se ja želim igrati, kako se svi mi želimo igrati. I u jednom trenutku sam ja prestala forsirati igru kakva bi u društvu bila prihvatljiva i pustila sam ga da radi što hoće. I kako to izgleda? I igra se s vodom. Onda igra se spreljeva, pere suđe. Znači, on sad se igra funkcionalnu igru. Igra se pranja suđa. Da. Mislim, zašto ne bi to radili? On to ne radi sa onim dječjim suđem, nego to radi sa konkretnim suđem. Jer njemu dječje suđe nije suđe. Da, njemu su to igračke. Njemu je to igračka. Zašto bi on prao igračku? Tanjur se pere, s kojeg sam pojeo nešto. I igramo se, ne znam, napunimo u lonac, napunimo pjenicu, pa onda peremo vojnike. Nije da ja sad tu nešto ne interveniram. On bi bez veze brljao po toj vodi. Ali opet ok, ti hoćeš vodu i hoćeš pjenu zato što te tebi senzorički treba i zato što tvoja igra je ostala na toj senzoričkoj razini, ali zašto je to loše? Da. Ja ne znam zašto bi to bilo loše. I da se igra sa 10 godina, igre sa pjenama, zašto bi to bilo loše? Mislim, došla sam u fazu da počnem razmišljati kao autist. Da. Ok, mislim, imaš svoju igru u kojoj ti uživaš. Ko sam ja da tebi govorim da to nije uživancija? Imam ja sad nešto za naučiti od tebe, znaš. Jer ja stalno interveniram svojoj djeci kako se oni trebaju igrati. Moram ti nešto ispričati. Da, to uvijek radimo. Da čujem, zanima me, što ćeš mi reći? Meni je odlično to što je ovaj moj Relja postao strašan brbljavac, ali kad pričaš s njim, to je kao da pričaš sa starijom gospođom. Tako da razgovara. Uopće ne zvuči kao dijete, ali njegovo vječito je zašto? Imaš situaciju, dijete koje sjedi, ajmo reći u restoranu, iako smo svi zaboravili kako je sjediti u restoranu, i mali se ljulja na stolici. Nemoj se ljuljati. Zašto? Samo onako jedan hint, njima je ljuljanje potrebno. Da. Ne autistima i redovnim klincima je ljuljanje potrebno. Mislim, i mi smo to radili kad smo bili mali. Jesmo, ali tako? Ali vratimo se na priču. Nemoj se ljuljati. Zašto? Pa zato što to nije lijepo. Zašto? Pa dobro, Relja, to se ne radi. Ne, to radi vani. Ljuljaj se doma. Da. Zašto? I dalje, zašto? Da, nije to provokacija, nego on pokušava shvatiti zašto je to neprihvatljivo. U čemu je problem? Može puknuti stolica. I šta će se desiti ako pukne stolica? Pa popravit će ju. Znaš, ali to je to, popravit će ju. U konačnici, mislim, šta se može desiti? Zato što nije društveno prihvatljivo. Zašto nije društveno prihvatljivo? Ako je dokazano da je djeci neurološki potrebno da se oni ljuljaju. Da. I on se sad ljulja. U čemu? Zašto? I on sa tim svojim smetanjem sa tim svojim ljuljanjem nikome ne smeta. Ne, i ne ugrožava nikog. Eventualno sebe ako se on izvrne sa te stolice, ali ništa se nikom neće desiti. A smo mi svi navikli, nije pristojno, nemoj to raditi. Nemoj vikat vani. Da. U parkiću je na igralištu. Zgrade su sve dovoljno udaljene. Viče. Nemoj vikat. Zašto? On je super, on će te uvijek pitati zašto. Ali upravo to, zato da mu obrazložiš, ili u čemu bi bio problem? Ali je stvar u tome da i to vikanje, sad iz moje perspektive vikanja, oni viču zato da bi se samo regulirali. Znači, mi prolazimo kroz dućan pokraj frižidera. Viliju smeta šum frižidera, i on počne vikati i pjevati. Zašto? Zato da bi si prikrio taj zvuk. Ne on bez veze. On preglasno pjeva, ali nije društveno prihvatljivo. Pa ne može sad pjevat glasno u dućanu. A njemu to treba. Da bi izdržao taj dućan do kraja. Jer zna da ću ga ja prisiliti da izdrži to. Sad je fakat pitanje redovnom društvu. Zašto? A zašto nije prihvatljivo da on pjeva ako će mu tako biti lakše? Zašto? Zato što smo mi nametnuli da u dućanu ne možeš pjevati. Šta ne pjevu? Jel tučem nekog? Ne. Da, fenomenalno. Ma oni ja bi morala i svojoj djeci prestati braniti sve te stvari. Nije poanta da pustimo da budemo oni na kraju uče. Je. Je, svašta nas uče. I ja sam zapravo shvatila da pošto imam da mi se nisu desili oni, da mi se nije desio autizam, ja bi vjerojatno život potratila na trivialne gluposti.
Ovako zapravo dovedeš se do toga da se baviš onim što je bitno. I mi smo se kao društvo doveli do toga da ti kad pogledaš, svrha našeg postojanja je učiš da bi završio faks, da bi mogao naći dobar posao. Taj dobar posao ti treba da bi si kupio dobru nekretninu, dobar auto, dobru robu, ok. Radiš cijeli dan. Ne stigneš biti sa obitelji zato da bi si priuštio šta? Krov nad glavom i dobar auto. Rekao bi ti moj Relja da šta fali našem autu. Imala sam neki dan govor gdje sam ja rekla da Isuse, kako bih htjela da kupimo novi auto. Zašto? Šta s našim nije u redu? Pa dobro, u redu, ali već je star. Pa jel pokvaren? Pa nije. Ali on meni znači to je zdrava logika. Ne, rekao mi je, to je čista zdrava logika. Rekao mi da ako je pokvaren možemo ići kod, nazovimo ga Pero, to je naš automehaničar. Ako je auto pokvaren, vozi ga kod Pere, šta bi kupovala novi auto? I to je to. A mi svi, mi smo prestali razmišljati o tome da je ono što je čovjeku zapravo potrebno i krov nad glavom i hrana. Sve ostalo su apsolutno nebitne stvari koje skupljamo i za kojima težimo i patimo upravo zato jer, gle, čak nije ni tako mi je lakše živjeti nego, gle, tak bolje izgleda na van. Mm-hmm. Klinci te vrate na ono, a zašto? Ali čemu? To ti je i voda. Znači, koliko smo mi novaca potrošili na razne didaktičke igračke, ovakve igračke, onakve igračke, ajmo se igrati, možda će ga ovo zanimati, ajmo probati ovako, ajmo probati onako. Na kraju imamo lonac, vodu i sapun koji se pretvori u pjenu kad stavimo jaki mlaz na njega. Da. I to mu je najbolja zabava. Znači, moja mama je rekla gle, mislim, nek troši tog sapuna koliko hoće jer ja ne znam koju bi mu igračku kupila. Da. Pa, ali i mi kad smo bili klinci, mislim, ok, ja sam i rođena i odrasla u gradu, imala sam baku na selu. Kad sam bila mala, najveći gušt i najbolja igra je bila nedjeljom kod bake, jer sam se sve svodilo na to, trči, uparljaj se, tamo se nisu ljutili. Točno, da. Peci kolača od blata, u konačnici i probaj ga. Da. To nam je bila igra. Kakve skupe igračke. Da. I danas trčim s tim da daj da ti kupim za rođendan, evo, set lega košta 1000 kuna. Njemu su to plastične kocke. Da. Točka. Nema dalje, to su plastične kocke. Dobro, ovaj moj recimo je posebno specifičan, jer nema uopće viziju kako bi složio te kocke. Mm-hmm. A sad je tako što su klinci u vrtiću pričali o Minecraftu, odlučio istražiti šta je Minecraft. Sam je to odlučio. Dobro. Si je skinuo Minecraft i krenuo ga igrati, a onda je rekao da se to mu se jako sviđa. I kad se njemu nešto jako sviđa, onda mi to potičemo. Pa makar to bila i video igrica. Naravno. Ali je imao problem. Prvo je to igrao na tabletu, onda je pitao da li bismo mi njemu kupili Minecraft za PlayStation. Kod mene PlayStation stoji, skuplja prašinu. Naravno, ljubavi da ćemo kupiti. On meni, ali ja neću onaj gdje se bore. Sad ja u totalnoj informaciji, ja nemam pojma o tome u igricama. Da. Ja sam zvala nečaka, sestrinog klinca, i rekao, ajde mi molim te objasni, ja kad gledam tamo na onom storu tih Minecrafta imaš 15, da. Meni je prioritet, ne smije se boriti i ne smije ga nitko napadat. On gradi. Njemu je poanta toga da on gradi. Znači, Legiće ne zna šta bi s njima, ali u Minecraftu izgradi gradove, parkinge, ceste, to je organizirano. Ima bolnice, ima sve. Sine gradi. Legići su plastika koja skuplja prašinu, ne zna šta bi s tim. Nevjerojatno. Da, neko bi rekao gubi vrijeme na tako tabletu, na PlayStation, ali zapravo koliko se kroz nekakvu takvu igricu razvija vještina. Tako je. I njemu mašta. Što je recimo kod autista zapravo rijetko i teško je to postići. On ima logičko razmišljanje. Tako je. Ovdje mi je rekao da je sagradio restoran i da on radi u restoranu. Vodio me da mi pokaže svoj restoran. On se apsolutno uživio u priču. Pokazao mi gdje on živi, gdje on radi. Sve to sam napravio. Znači, tu se razvija. Da. I to je ono što potičemo, iako sa strane bi izgledalo suludo. Da, znam. Da, ali to je opet kako gledamo na neke stvari drugačije u odnosu na roditelja djece urednog razvoja. Tako je, da. Mislim, ja sad moram ispričati što se nama sad ovaj vikend isto na izletu dogodilo. Ne, možemo mi slobodno. Da, ništa, išli mi tako na bazen, kupali se i tobogan.
Znači, Vili ima problema i sa propriocepcijom i sa vestibularnim sustavom i dosta su ga kroz život uznemiravali ti tobogani, ali vidimo da on njega onak škica i da bi on htio. Ništa, ok, idemo na tobogan. Dođemo na tobogan, pola sata muž, gore i doslovno ovako. Stavi ruku tu jednu, ajde stavi ruku tu drugu. Sad uzmi nogu, mislim govorimo o djetetu od 8 godina. Da. Nogu stavi tu meni između mojih nogu i ok, postigli su veliki uspjeh, došli su do toga da on stoji tu. I izađe. Hoćeš se spustiti? Nećeš. On tako govori, nećeš. Da. Ok, pola sata nagovarati. Znači, svi su dolje stajali, hvala Bogu, pa su bila 2 tobogana, druga djeca su se spuštala kroz ovaj drugi, čak ga je jedno dijete poticalo, ajde, stavi nogu. I ništa, nakon pola sata ništa. Muž onak već lud. Ok, sad ti idi gore, i sjedi. Svi gledaju nas, malo neko dođe i nalukne se jel se Vili spustio iz toboga. Dobro. I ništa, onda ja sjednem se, pa opet cijeli proces, jedna ruka, druga ruka, jedna noga, druga noga, 15-20 minuta dok je on sjeo. I on je sjeo, ja sam ga doslovno gurnula, što može biti okrutno. Ali ja znam da ga moram gurnuti u situaciju. Ja sam ga gurnula. Mm-hmm. To je za nas bio takav, općenito, ne samo za njega, nego i za nas, cijelu obitelj, bio takav uspjeh. Dijete se spustilo iz toboga. Euforija. Mi smo sat vremena pričali o tome i prepričavali kako je njemu bilo. On je bio jako zadovoljan. Zato što je uspješno odradio zadatak. Jer je bio uspješan. On nije čak ni htio to ponoviti, ali kad je dolje se spustio, kad se izvukao iz vode, on je imao zadovoljstvo i sreću na licu i uhvatilo ga je uzbuđenje. On je počeo stereotipno onako skakutati, ali baš veselo, jer ga je preplavila ta emocija sreće. Da. A mislim, govorimo o spuštanju niz tobogan, što drugi roditelji ne primjećuju. Da, ne primjećuješ te stvari. Da. Kao nekakvo... Uzimamo zdravo za gotovo te neke obične stvari. Da, točno to. Tak da... Ja sam htjela sad pitati još ono što mi se vrti cijelo vrijeme, jer sam frapirana tim da ste sve morali to same istraživati. Da li vi sad kroz svoju udrugu Friendophone, jel tako, nudite roditeljima onda nekakve smjernice? Naravno. Kad god se javi novi roditelj, kad te nazovu preko telefona, netko im je dao kontakt ovako onako, prvo objasnim sve što mi padne na pamet kud mogu ići. Ono što ja recimo osobno volim reći roditeljima, ajci nemojte prebacivati. Mm-hmm. Nemojte se samo prebacivati da negdje niste otišli, da ste negdje trebali i nemojte imati grižnju savjesti otkazati terapiju ako negdje niste zadovoljni s terapeutom. I da ne idu fanatično za onim ako mi je netko preporučio jer je njemu bilo tamo dobro i imao je uspjeha, ako ti ne vidiš kod svog djeteta bilo kakav pomak ili ako ti je dijete tamo nesretno, pa makni ga. Uvijek se može desiti da dijete ne klikne čisto na onoj ljudskoj osobnoj razini sa nekim terapeutom. Ne znači da će svima sve jednako odgovarati, u redu je probat, u redu je odustati. Jedino što je ispravno je raditi ono što tvom djetetu odgovara i što tebi odgovara. Ne se siliti u situacije s kojima ćete biti nesretni i ti i dijete. Ideš dok ide. Da, roditelji, mislim, to se dogodilo i meni. Unutar obitelji je bio komentar djeca s teškoćama imaju pravo na uvećani dječji doplatak i na invalidninu sa 4. stupnjem invaliditeta i bilo je komentara čak unutar obitelji da šta ćemo kako se to kaže u narodu, nećeš na njegovu bolest koristiti za nekakvo dobivanje financijskih sredstava, ali to je toliko apsolutno pogrešan pristup da, mislim, ja uvijek volim roditeljima reći imate to pravo. A to su ti prava koja... To su prava koje ostvaruješ, ali budimo realni. Ja sam bila na dopustu za njegu djeteta do 8. godine. Naknada za roditelja koji je na tom dopustu je 2.300. Koliko terapija dobivate od države? Mi smo dobivali 2 sata tjedno. 2 sata tjedno. Da. To je to. To je to. Preko ustanove... sve ostalo je privatno što plaćam. Tako je. I za to imate 2.300. Za to je moja naknada 2.300 i svim roditeljima govorim, odmah ih uputim.
tražite invalidninu, tražite uvećani dječji. Ne tražite to zato da bi si kupili haljinu, nego zato da bi si poplaćali sve troškove koje vam autizam nosi. Autizam, osim što ti nosi skupe terapije, jer ih sustavno nemaš, autizam ti najčešće nosi i vrlo specifičnu prehranu. Moj Nikša ne žvače. Ima 7 godina. On nije nikad prožvakao. Jede vrlo specifične stvari i uvijek moraš imati tih namirnica doma. Nemaš luksuz, gle, otići ćemo u šetnju, kupit ću ti kiflu. Da. Tako da, mislim, autizam vuče koji ješta sa sobom. I da, troškovi su poprilični. A opet, da, najčešće roditeljima nitko ne kaže kakva su im prava i kakve su im mogućnosti. A i to, ta stigma, nemoj sad tražiti invalidninu, jer si nalijepio djetetu etiketu s time ako on prima invalidninu. Mislim, da. Evo, mi smo sad za školu trebali smo kupiti pomagalo za matematiku koje se zove Numikon, koje u Hrvatskoj, mislim, ne može se ni kupiti samo tako lako. Preko jedne specijalizirane knjižare smo mi to naručivali izvana i mislim osnovni set koji će njemu biti do 4. osnove samo koristan, kasnije će morati se proširiti, je koštao između 700 i 800 kuna. Mislim, ko to kupuje djetetu urednog razvoja? Da. Kompletni set je 4.500 kuna. Da. Set za učenje matematike. Da je on shvati, ali autisti to ipak malo drugčije percipiraju, drugčije je posložen taj mozak. Znači set da bi mu pomogao da uči matematiku, 4.500 kuna. Nazdravlje. Da, a gdje je sve ostalo? Mislim, logično bi bilo da to pokriva se kao nekakvo pomagalo za osobe sa invaliditetom, ali naš socijalni sustav to ne pokriva. Ali, dobro, naš socijalni sustav prema ovome što ste sve rekli zapravo pokriva vrlo malo. Da, kod nas recimo uopće zakonski djeca, odnosno osobe sa autizmom nisu dovoljno dobro pokrivene. Znači dolazimo do toga da osobe sa autizmom imaju 4. stupanj invaliditeta koji je najviši stupanj invaliditeta, ali s obzirom da nemaju tjelesno oštećenje, ne mogu dobiti sva prava kao osobe koje imaju tjelesno oštećenje. Šta je tu logično? Da, ništa nije logično. Ništa nije logično i poprilično je frustrirajuće. Je. Znači, mi bi trebali zapravo nekakvu inicijativu organizirati koja će krenuti u nekakvu izmjenu propisa, gdje će na tim propisima raditi ljudi koji znaju što je autizam i koje su teškoće autizma. A to sve radite zapravo vi, jer znate što vam sve treba za vašu djecu, pored svega što morate raditi za svoju djecu. Da. I kroz udrugu mi planiramo sada pokriti ono što u sustavu nemamo. Primjerice, moje dijete koje ide u redovnu školu ne može ići u boravak u redovnu školu zbog toga što asistent nije pokriven za boravak. Znači, moji troškovi su da ja moram plaćati tetu čuvalicu, ali dodatni problem kod toga je naći osobu koja će čuvati dijete sa autizmom. Kužite me, neće... Da, točno. Ko će čuvati dijete sa autizmom? Tako je. Ali krenimo samo od toga. Kako je moguće da u jednoj, ajmo reći, uređenoj državi imaš situaciju da djeca s teškoćama nemaju pravo ostati u produženom boravku u školi. Da. A ti ideš radit, u najboljoj varijanti radiš na pola radnog vremena, radiš na 4 sata. A dijete ti ide u 1. razred i u školi je koliko? 3 sata. I šta nakon toga? Imaš malca sa autizmom od 7 godina koji nakon toga treba sam stajati pred školom s onom torbom i čeka da ga neko pokupi, a ti si i dalje na poslu. Jer, ne može ostati u boravku. Da. Jer pomoćnici u nastavi nisu plaćeni da ostanu s djetetom u boravku, a škola se s tim bakćat neće. Kak je to moguće? A moraš raditi da bi si poplaćao sve te troškove koje imaš. Tako. Ali čak nije da... Znači, nije samo to da poplaćam sve troškove, nego ja više nemam pravo. Znači, ja ne bi dobila status njegovatelja jer Vili nema više pridruženih teškoća. Ima autizam i ADHD. Znači, da bi dobila status roditelja njegovatelja koji ne radi, to dobivaju roditelji djece koji imaju više pridruženih teškoća. Mi imamo samo dijagnozu autizam sa elementima ADHD-a i dakle, moja jedina opcija to nije dovoljno. Posao.
To nije dovoljno. Trebao bi imati još nekoliko dijagnoza da bi Jasmina mogla ostati s njim doma. Da, ali dobro, generalno i da mogu ostati s njim doma, išlo bi raditi. A dobro, to je potrebno za svoju psihicu. Ali ja vas slušam i mislim si, znači, sve ste ovo same postigle, pokrenule ste udrugu, pored svega što radite, sa svojom djecom, evo ti se vratila na posao, ti ćeš se vratiti na posao i držite udrugu kojom pomažete drugim roditeljima. Ovo sad što si ti rekla, ti si praktički na neki način, Nina, psihijatar i psihoterapeut za roditelje koji te nazovu. Mislim, odakle vama žene snaga? Čisto zato što znam kako sam se ja osjećala i zato što ne želim da ti ljudi to prolaze. Zašto bi to prolazili? I ako im je moguće... Znači nešto se mora promijeniti. Mora se puno toga promijeniti, ali teško se stvari mijenjaju. I ne možemo očekivati da će se nešto veliko i bitno promijeniti. Mi možemo mijenjati onoliko koliko mi možemo. To su sitne stvari, to su mali koraci, ali nekakvu malu promjenu napravimo. Jedan čovjek, jedna obitelj ne mora prolaziti na onaj način kako smo mi prošli. Pa super, jednima smo pomogli. Da. A dalje kako bude. Ali ja isto imam stav što se tiče rada s udrugom. Ako mi pokažemo kroz udrugu sustavu, gle, to je potrebno, mi smo to zavrtili i to funkcionira, možda jednog dana to uđe i u sustav onda. Tako je, da. A i s druge strane isto tako bi htjeli biti podrška roditeljima u onom segmentu. Ne samo niste sami, nego ne mora sve biti tako crno. Ono što je, obično se uvijek priča, ne samo sa autizmom, nego općenito sa djecom s teškoćama, sve ispada jako strašno teško i dramatično. Ajmo se, nećemo se mazati oči, nije krasno, ali nije kraj svijeta. I dalje su oni djeca, i dalje se vraćamo na ono zašto smo imali tu djecu, zašto smo htjeli imati djecu, ma imamo ih. Tu su i super su, imaju drugčije razmišljanje, drugčije potrebe. Nama je drugčije, nije život ispao ono što smo očekivali, što smo htjeli da bude, ali nije loš. I ne mora biti loš i ne mora biti crno, da, ono i dalje nam može biti fakat dobro. Dobro, da, evo ja, Martina, morat ćeš ti ovaj dio preuzeti jer ću se rasmoljiti. Nismo htjeli rasplakati. Ne, ali ovo je pozitivno zato jer rijetko kad vidiš takvu snagu kod nekog. A mislim, nije to snaga, to je nemaš izbora. Pa ali, si poslušaš tako. Ali nemaš izbora i neko se preda. A ne možeš se predati. Ovdje nema preda jer imaš djecu. Tako je, ne možeš se predati. Ako se ti predaš, nisi odustao od sebe, odustao si od toga da njima pomažeš. Vragu, kakav si onda čovjek? Nema. Da. Ali nekako mi je logično, bez obzira je li dijete s teškoćama ili nije, da je roditelj podrška djetetu. Mislim, neće dijete meni biti od 8 godina podrška. Mislim, to je nekako prirodno. A to ti je i ova priča sa udrugom. Nažalost, vrlo često se desi da roditelji upadnu u kukanje, kako mi to kažemo. Znači, uhvatiš se u tome da ti je teško i hodeš okolo i jedino što možeš, jer to, mislim, uvuče ti se. I jedino što možeš je pričati kako ti je doista teško. Neće se stvari promijeniti ako ćemo stajati i kukat. Tako je. Jedino što možemo je probati stvari mijenjati. Gurat, hodat okolo i pričat, ali i gurat na pozitivnu stranu. I ljudi će te i lakše i saslušati ako si ti pozitivan u tome. Poslušat ću ja tebe, ako ti meni sad dođeš i pričat tvoje probleme, ja ću te poslušati, potapšat ću te po ramenu i biti sretna kad se maknemo, Isuse, dobro da mi nije kao njoj. Razumijem i to je normalno i ljudski, ali ne mora biti tako crno. Da. Nije. I hoćemo hodati okolo i pričati, gle, nije crno, ali ima posla i treba se raditi. A tko će imati bolju motivaciju i više snage i energije za to raditi nego mi, jer imamo motiv Da. A mislim, mi radimo ono što je naš život. Nije to sad neko ekstra znanje koje mi primjenjujemo, pa hoćemo, ne znam, nekakvu, bez veze sad govorim, privatnu firmu od koje ćemo zarađivati. Znači, mi radimo ono što znamo i ono što živimo. I u principu onda vjerojatno nije tako teško, jer mi tako živimo. Da, tako je.
Tako je. Da, nisam sigurna da bi mogla se baviti s udrugom, ne znam, skupljanja značaka. Jer to mi nije... Osim ako ti je jako velika ljubav. Ako mi je jako... I tako. Da, ali kažem ja osobno, možda izgleda teže baviti se s udrugom koja se bavi roditeljima i djecom s teškoćama. Teže iscrpljujuće i sve, ali meni bi teže bilo baviti se sa značkama jer ne znam ništa o njima. Tako da ove naše značke baš živimo skroz. I poslovno, i privatno, i skroz. Je. Htjela sam reći, još radite na jednom projektu kojim želite zapravo, nećemo puno otkrivati, ali radite na projektu kojim želite što točno napraviti. Želite osvijestiti ljude što je autizam. To je, govorimo o festivalu autizma ili... Ne govorimo o festivalu autizma. Ono o čemu se ne govori. Ono o čemu se ne govori, što smo na početku prije snimanja spomenule, a nitko ne smije znati. Otišlo je. To je nešto što će biti super. Da, radimo. To će se uskoro najaviti, da. Zapravo jedva čekam da se najavi, pa da onda počnemo govoriti o tome. Ali u projektu se radi o dizanju svijesti kroz jedan isto tako zabavan način i ugodan. I to je najvažnije. To je dovoljno za reći sad. Ja osjećam kao da smo mi samo tek mrvično zagrebale ovu temu. Ja sam tebi rekla da mi možemo danima. Da, ali ja bi voljela, evo, kao što sam sigurna da bi i Martina, da nam opet dođete kao gošće, jer ovom se treba puno više pričati. I mislim da je roditeljima užasno važno čuti ovaj podcast. Jer vaša pozitiva se osjeti u vašem govoru. Znači ne vide vas, ali vaša se pozitiva osjeti. Ja mislim da je to jako potrebno roditeljima. Pa mi ćemo drage volje doći jer se volimo družiti, a ugodno nam je bilo. Da. A vidiš da možemo jako puno pričati. Pa mi ćemo nastaviti kad završimo kad stisnemo ovaj kao offline, ne? Mi ćemo nastaviti dokle god ne morate otići. Ali evo, hvala vam što ste došle. Zbilja. Hvala vama. Da. Doći ćemo. Hvala puno. Obavezno ćete doći i evo, nadam se da smo nekome tamo kome je možda jedan crni oblačić iznad glave, da ste ga vi uspjele rastjerati i da su došle te male zrake sunca. I dobri su i oblačići. Ok su oblačići. Moraš odraditi oblačić. Moraš odraditi oblačić. Ali onda idemo pozitivno. Slažem se. Mislim da smo stvarno iz ove epizode puno naučili i mi, tako da evo, mislim da će svima, to što si rekla Sonja, biti potrebna ova epizoda za poslušati, podijelite ju sa svim roditeljima. Da. I sad znate kome puno. Se možete obratiti ako imate pitanja vezana uz autizam i ne znate odakle krenuti. Tako je. Friendofon. Hvala vam ekipa i lijep pozdrav. Bog. Hvala.